sreda, 8. maj. Jedan običan kišni dan, supruga na poslu, klinci u školi. Ostajem kući potpuno sam, napravim kafu, upalim TV. Udana vijest, rodila se kraljevska beba, kucava se ponovo, vesela u školi. Kontam u sebi, ma šta im to treba, odmah na početku kišnoga jutra. Napuni se sad toliko negative, nije ni čudo što ljudi nedovoljno čute. Zašto većini bolje su sile, velike države gaze male, svako se na nekog nešto loži. Glumci, pjevači, razni skandali, obični plaćaju na svojoj koži. Religija, politika, kronike crne, sistemi života menju konstantno. Imaš ili nemaš, svi nešto traže, što je veoma bitno i bolnije nano. Uzimam daljinski, gasim televizor, čutim neko vrijeme, gledam kroz prozor. Tražim telefon, da vidim što imam. Tu počinje pravi horor, hiljade klipova, neke su stvarno van logike svake, poznati, provjereni ili potravi. Uporno lažu, a neki su bez lake. Na jednu lošu vijest trebam 10 pozitive, čisto da sebi osmijem vratim. Nisu moždane i juge knjige, al koliko su otišle ne mogu da shvatim. Velike države gaze male, svako se na nekog i nešto loži. Glumci, pjevači, razni skandali, obični plaćaju na svojoj koži. Religija, politika, kronike crne, sistemi života menju konstantno. Imaš ili nemaš, i nešto traže, što je veoma bitno i dominantno. Sreda, 8. maj. Jedan običan kišni dan, supruga na poslu, klinci u školi. Ostajem kući